namhlanje ikhuluma nge-kingdom readiness. Ngokulinda ube ready for umbuso wasezulwini. Because today we are going to be reminded, bazali bakuthi, let us all be ready, be prepared. Sihlale silungele umbuso wasezulwini. So today sikhuluma nge-readiness noma preparedness of the kingdom of God. Now Jesu lana ekhuluma nesixuko sesimlandela nabafundi bakhe bephakathi ukuthi babusisiwe lawo bantu eyathi inkosi mayifika ibathole belungele ukuba sembusweni wasezulwini. Now le ndaba ke bazalwane ifana nencemeshe nendaba la inkosi uJesu iyongena nabafundi bayo esidlweni senkosi ilungiselela iPhasika labaJuda. Elathi beqede iPhasika labaJuda wasengena inkonzo yokuba inkosi iya enziwa umhlatshelo wezono zethu. Lithi iBhayibheli incwadi kaJohane kwathi mangena endlini la belungisele khona ekamereni umnikazi wekamera wendlu engekho ehambile. For tourism ne-hospitality siyazi ke lo concept lokuharisha ngomzi wakho uhambe unikeze ivakashi. This is what this man did. Yashiya umuzini bashiyela yonke into namanzi bafika bageze nethawula lokusula ukuze bebefika bezodla isidlo sePhasika bakhululeke yena engekho umnikazi wendlu. So it was a guest house ngamanye amazwi. Now the iBhayibheli lebefika kulendlu elikamero angena lamadoda awu12 13 ngoJesu wonke angena hlala etafuleni. Mehlala etafuleni abukana ukuthi ubani uzogeza omunye izinyawo. Hallelujah. Because kwakujwayelekile ngesiko labaJuda beqala njena babekhona inceku noma isebenzi ekuyisona esizowasha izinyawo lamadoda azohlala etafuleni. Nobody did that. Babukana bathi le ndoda khipha amanzi washiwa nethawula kuphela akho umuntu ozogeza omunye izinyawo. Amen. Ophethwe babeqinile baqala bathi banyakanywa babukana wangabikho umuntu wasesuka uJesu. Ayibonkosi wasuka uJesu iBhayibheli washoshozela wasebopha izinkalo zakhe. Hallelujah. Waqala wayenza lenkonzo wabawasha izinyawo one by one. Amen. uPeter lona wayekona kakhulu wathi akholoza ukuthi hayi mina inkosi yeke zami izinyawo ziwashwe inkosi yami. Wathi uJosi ngoba la Peter wabhoma uPeter bawashwa izinyawo inkosi uJesu. In other words wayenza uJesu lenkonzo esezoya esiphambanweni. But here was it was long before this time mekhuluma ethi zibusisiwe ke lezo zinceku okuyathi inkosi nxa ifika izifumane ziredi zilindele to be served. Hallelujah. Amen. Izifumane zilindile ngiqinisile ngithi kini iya kwezibopho ukhalo izihlalise kudleni ize izikhoze. But that's the verse bazalwane ngasekugcineni kwalendaba yami. Let me reverse a little bit ngeqeleni kwalendaba sibheke uverse verse 1 of this chapter. Chapter 12. Kwathi sezibuthene izigidi zabantu baze banyathelana waqala ukukhuluma ikakhulu kubafundi bakhe ethi xwayani imvubelo yabaFarisi engokuzenzisa. Verse 2. Akukho okusitekileyo okungeyakwambulwa nokufihliweyo okungeyakwaziwa. Now this is how this story lendaba iqala khona. Leli verse ngilifundile inkosi siyasummarize bazalwane. But lana bathandekayo ikhuluma nge-readiness to enter embusweni kaNkulunkulu. Lana ke kuthiwa inkosi uJesu yayilandelwa izixuku.
isiquko esikhulu sesikuthele izigidi. Now thousands and thousands of people were gathered kule ndawo. Thoba benyathelana waseqala uJesu eshumayela ikakhulukazi ababeseduzane naye ekhuluma kakhulu kubafundi bakhe, addressing especially those who were closer to him, who were his disciples. But everybody was able to hear inkulumo kaJesu. Uthi ke weba zalwane bami engibathandayo, xwayani imvubelo yabaFarisi engukuzenzisa. Mayibonge Nkosi. Lawo bazalwane bami la kulindeni inkosi and getting ready for the kingdom of God. One thing uJesu ayishoyo ukuthi xwayani imvubelo yabaFarisi. Amen. Who were the Pharisees? AbaFarisi bazalwane sikhumbula ukuthi kwakuyilo group, religious group ehlale njalo ikhona uJesu mefundisa bakhona nabo kwakuyizikhulu lezi kwi-religion yabaJuda bezahlukanisile bona nabanye abantu because babekholelwa izinto ezithize, especially the law of Moses. Now abaJuda abaFarisi babehlukile kunenye group futhi naye egqamile ethiwa abaSadducees. The Pharisees and the Sadducees were always there. But one thing ngabaFarisi ukuthi babenako kumazi uNkulunkulu ukuthi uNkulunkulu ungubani, nanokuthi futhi they believe actually umuntu odaliweyo akapheleli la. Amen. That's the Pharisees. But abaSadducees bona believe ukuthi umuntu kuyaphela naye. Uma efa, that's the end of it. So umehluko omkhulu between the Pharisees and the Sadducees ukuthi abaFarisi bona babebeliever ekutheni there is a resurrection. Ekubena abaSadducees bona bethi ayikho i-resurrection. Now ngokuqhathanisa between these two ugcina ungasazi ukuthi who was better than the other, because abaFarisi nabo babehlupha benezinto zabo zobubi, kanjalo nabaSadducees nabo behlupha benento zabo zokubambelela emthethweni bengafuni ukukholwa inkosi uJesu. But into emnandi abaFarisi ukuthi some of them baguquka bayikhonza inkosi uJesu, like uNikodimo wayengumFarisi. Nikodimo waphenduka wayikhonza inkosi uJesu. Uye lesibona ngelanga lokugcina esesizana noJosepha wase-Arimathea beyofihla inkosi uJesu ethuneni. uPaul owayuSawuli qala wayengumFarisi. So sabona abaFarisi one by one beqebuka beyazi inkosi uJesu njengomsindisi. But asizwa lutho ke ngabaSadducees bona babenjani. But into qala inkosi uJesu lana ayikhulumayo uyikhuluma bekhona abaFarisi. Amen. Uthi hlukanani webazane bami nenkonzo yabaFarisi ekuzenzisa. Hallelujah. Inkonzo ye-hypocrisy, inkonzo pretenda. Uyabenyana ngayo inkosi uJesu ukuthi ukuze nibe ready for umbuso wezulu, ningabandakanyisi nalento yenziwa yilaba bantu ababizwa abaFarisi abazishaya sengathi bayakholwa kanti abakholwa. That's point number one, mazalwane. Ukuthi uJesu lana uzosiyana ukuthi asingangeni kule nkonzo ayibiza ukuthi imvubelo yabaFarisi engukuzenzisa. Uma ukholwa uqashuke, uma ukholwa azeka ukuthi uyakholwa, ungabi baqambeni. Imbaqambeni lokho yikho lokho sekubulele ibandla laKristu.
because abantu bangana. Hallelujah. Bahleli esihlalweni ucwezo olungala olunye lungala. Endlini kaNkulunkulu bakhona bekho. Amen. But this time around, umyalo qala inkosi Jesu ushoyo kule chapter ukuthi people be careful about hypocrisy. Hallelujah. Amen. Inkonzo yabaFarisi labahleli bazalwane usho bekhona yokuzenzisa as if you are big, yamazi uNkulunkulu, yet you know ukuthi your other arm ingaphandle, the other one ingaphakathi. Omunye umlenze ungaphandle, omunye ungaphakathi. Amen. Like that man, young man ehlele fasteleni ebusuku shinayela uPaul Shumayela incwadi yabaseKorinte Paul wengamemeza uMashumayela bazibalala abantu nawe kanene uzolala lihlezi umlenze ungale emlenze ungaphakathi. Hallelujah. Mayizela kuyasiyawa bazalwane. Amen. Kumele siqaphele bathandeka ukuthi where we are there fully dedicated. Amen. That's why I said I so impressed the motivation you're welcoming that yenziwa ekuseni namhlanje, yet fully dedicated. Amen. Emsebenzini wenkosi and be fully there by all means. Xayani mvubela abafundisi abaFarisi ukuzenzisa bese kuthi esibili ayishoyo bazalwane inkosi uJesu kulesiqubu asishumayezayo qala verse 4. Kepha ngithi kinina bahlobo bami, ningabesabi abawubulala umzimba bengena kwenza okunye emva kwalokho, kodwa ngiyalitshengisa enyakumesaba. Mesabeni lo othi esebulele abe namandla ukuphonsa esihogweni. Let me read it in English. And I say to you, my friends, do not be afraid of those who kill the body and after that have no more that they can do. But I will show you whom you should fear. Fear him who after he has killed has power to cast into hell. Yes, I say to you, fear him. Now, the first thing I show you, be careful about hypocrisy. Inkinga yokuzenzisa. Number 2, like abaFarisi, abakhombetuzayo. Number 2, be careful ukuthi ningesabi lowo ongathi kumeni bulala kube ugcinile. But esabani lo. Amen. Ozothi noma usufile futhi ungamhloniphanga aphinde akufake esihogweni. In other words, bazalwane, ithi inkosi uJesu lana, don't be afraid of izinto zalesi sikhathi samanje, izinto zomhlaba, but esaba izinto zasezulwini. Ngisakhona bani? Ungazesabi izinto zesikhathi samanje sesomhlaba esikuwona, but esaba uhloniphe ezikaNkulunkulu. In other words, ungamesaba umuntu walezweni, but okwakhe kuphelela lana. Esaba uJesu, ngoba uJesu yena unamandla ukukhipha lokufaka esigogweni. Esaba inkosi uJesu because yiyo ephethe impilo yakho. Esaba uNkulunkulu because nguye onempilo engunaphakade. This life bazalwane ends here. Lempilo yalemhlabeni iyaphela, izinto zakhona ziyaphela, kodwa ezasezulwini zibe kube kunaphakade. Hallelujah. Kepha ngithi kini bahlobo bami, ningabesabi abawubulala umzimba bengenakwenza okunye emva kwalokho, kodwa
ingisa inekumesaba mesabeni lo othi esebulele abe namandla okuphonsa isibokweni. Ngamanye amazwi bathandiweyo, this body ends here. Ayidluli. Into edlulayo inner man ongaphakathi mina. So hlonipha wesabe uNkulunkulu yena ophethe umoya wakho. Your spirit doesn't end here. Your spirit goes to heaven or goes to hell. There's one. Your body igcinana. So mekhona okwaziwe umzimba wakho kalimala vele kuphela lemhlabathini. But into enkulu umoya wakhe ukuthi uyapi na. So isiyalo sanamhlanje ngoKristu Jesu uthi we must be more careful about the spiritual things than the worldly things. For greatness yethu. Ukuba ready for umbuso kaNkulunkulu, for the kingdom of God, ukuthi focus yethu ibe sezintweni zasezulwini kunezinto zalapha emhlabeni. Ayibonge Nkosi. The third one, verse 6. Yes, must say verse 8. Futhi ngithi kini yilona lowo uyakuvuma phambi kwabantu nendodana yomuntu iyakumvuma yena phambi kwezingilosi zikaNkulunkulu. Kepha ongephika phambi kwabantu uyakuphikwa phambi kwezingilosi zikaNkulunkulu. Nalowo okhuluma izwi elibi ngendodana yomuntu uyakuthethelelwa. Kepha ohlambalaza umoya ongcwele kayikuthethelele. Webazalwane mama, this contrast because ibeka yona ibeka the world versus heaven. Ukuthi izinto zaleli emhlabeni sometimes we tend to kuhlonipha zona kakhulu ukudlula izinto zangalezweni. Na mefundisa lana uthi nalowo ke bekuvuma phambi kwabantu nendodana yomuntu iyakumvuma yena phambi kwezingilosi zikaNkulunkulu. Kepha nasixwayiso, kepha ongephika phambi kwabantu uyakuphikwa phambi kwezingilosi zikaNkulunkulu. So i-tendency yethu ukuthi senze izinto ezif kuyaphela. Amen. Our life, bazalwane, does not end here. New life is coming. Esibiza nge-eternal life. But eternal life iyasetshenzelwa whilst you are here. Uma uhluleka ukusebenzela impilo yaphakade ulana, then you failed. Because impilo yala ezweni eyesikhashana. Impilo yangalena yempilo engunaphakade kwabakholwayo. So work for the life that is eternal. As jump in verse 13. Omunye wesixuku wathi kuye, mfundisi, shona kumfowethu ukuba abelane nami ifa. Kepha wathi kuye, mngani, ubani ongimise ngibe ngumahluleli noma ngumahlukanisi phezu kwenu na? Wayesethi kubo, bhekani nixwaye ukuhaha konke ngokuba ukuphila komuntu akumi ngobuningi bempahla yakhe. Hallelujah. Amen. Now, I like the last statement. Ngokuba ukuphila komuntu akumi ngobuningi bempahla yakhe. I'm jumping these verses, picking up those that are key to this pulping ngayo ngaliqala negcineni. Lana bazalwane Nkosi uJesu igcizelela ukuthi while sisela ezweni asi-avoid ifocus yethu ezintweni zalomhlaba, but ifocus yethu ibe sezintweni zasezulwini.
lana ulona ukhuluma ngengcebo yalomhlaba. Omunye wesiquko wathi kuye mfundisi shona umfowethu kuba abelane nami ifa la kuphi na lezwe. This young man, this other man is so concerned ngefa lalapha ezweni. Ucabanga ukuthi uJesu angakonvince umfowabo ukuthi hayibo phela siza nomfowenu naye athole ingxenye. uJesu had nothing to do with that bazalwane. Amen. Lo ubebona uJesu wacabanga ukuthi uzobasiza ezintweni zalapha ezweni. But before we because nathi sinalokho. Some come to church with the belief yokuthi bazosizakala ezintweni zalapha ezweni. It's not true bazalwane. It's not true khona because sibona ukusicabanga ukuthi we're going to be assisted ezintweni eziphathekayo. Amen. We are aware ukuthi la ngaphandle kushiyela ingcebo. La ngaphandle kushiyela prosperity. La ngaphandle kushiyela ukuthi abantu babe right, babe rich. But it's not by gospel leyo bazalwane. I-gospel kaKristu Jesu ikhuluma nge-future, the eternal life. Amen. Not in the now and here. When you go to other churches, other ministries, ukhuluma nge-now and here. Uthi umuntu menacebe, umuntu aphile kahle, umuntu abe nezinto. Even if when they invite abantu for izinkonzo, tozani nizolanda izinto zenu, not the spiritual things. Bakhuluma ngento ephathekayo bazalwane. But that is not the gospel of God, of Jesus. The gospel of Jesus is about the eternal life. Whether you are rich or poor, it doesn't matter. The eternal life, impilo yakho yabonaphakade. Now this man thinks that uJesu uzayisiza ekutheni naye ithola umcebo lo mfowabo wanawo. But that's not the case. Ngiyazibona. So remember buka abantu be-right, ungafisi uma ungekho right spiritually. Fisa spiritual right first before ufisa okunye. Okunye kuyazenzekela bazalwane. Hallelujah. Inkosi iyenezela, but wena unjani right spiritual. Bona inkosi izinto kalefakazi unkazi. Inkosi izani izinto. But wena spiritual, you are right 100%. So bhekani kwaye uhaha konke ngokuba ukuphila komuntu akube ngobuningi bempahla yakhe. As if inkosi Jesu uyayazi ukuthi siphila generation yakhe yokuhaha nezozolelelo.